Sesifikile thina nendaba ezichisa bhe sikubikela zona bunqopha ukusuka estudio 10 eOakland Park eJohannesburg. Sicangula ngezijujileko keza namhlanje. Impact of poverty, unemployment and the high cost of living on the daily lives of South Africans is unacceptable. Liwe ANC uScyril Ramaphosa uthi umhlako kunye nokuhlayela komsebenzi kube yinto ephelanya elizweni lekhethu. Uthi bathome amahlelo okuhlumisa umnotho ukutsho lokhu nabekavala umhlangano weANC ngepelaveke. Brian Mokgotsi is not a member of the ANC. But let me confirm something to you. I'm a member of the ANC in good standing. Brian Mokgotsi uphikisa inkulumo kaFikile Mbalula yokuthi leqo lesikhathi ikarata lakhe lokuba lilunga leANC. Mokgotsi ubekhuluma nehlangano yezokuhatsha ngokukhethekile. Ngokwenhlelo zokusuka ngale ukuthi eze ngapha eSouth Africa uma ngashintshanga lutho umcimbi uzobunga sonto. Mndeni womzenda weSouth Africa eFrance obhubhileko uNathi Mthetho uthi nangaba amalungiselelo okumletha nganeno akhamba kuhle angabekwa ngosonto. Koba mnando kunitholani ngilindile ukuthi nginethulele indaba zanamhlanje ngelimi lesiNdebele. Lotshani sitshaba sekosi. iANC yethule amahlelo alichumi okuzama ukuhlumisa umnotho welizweni. Emhlanganweni wekomiti ephezulu yehlangano le kuvunyelwe ngokusebenzela namkha ngokungezelela indambo ze-Eskom ezikhambisa igezi kunye nesiporo seTransnet esithutha impahla. Umengameli wehlangano le uthi kuyokusungulwa isichema ngeofisini likamengameli esokwelusa amahlelo okusiza ukukhulisa umnotho. iANC iveza amahlelo alichumi wokufukula umnotho ofadalala kwelizweni. Umengameli wehlangano leyi uCyril Ramaphosa uthi umsebenzi wenziwako ukulungisa inkampani zombuso awukabe ukubonakala ebantwini. We welcome in particular the progress made in resolving load shedding, expanding generation capacity and establishing a competitive electricity market. We also have seen great strides in the progress that is being made in the logistics sector, including steady recovery in Transnet's performance. But the impact of this work is yet to be felt in our growth and employment figures. Kunezinto ezilichumi eziqhakathekileko ezikhethiwe kobona zihlumisa umnotho. Kuyokungezelela indambo ze-Eskom ezikhambisa igezi begodu kuyokutjhejwa nomsebenzi operation vula indlela ekuthutheni impahla elizwe. Umnotho sekumnyaka ujame endaweni eyodwa. We will finalize chrome and manganese export tariffs, implement defensive duties on dumped imports, and expand alloys and battery precursor production. The NEC resolved that the fourth intervention must be to improve the capacity of the state to manage major projects. Kuyokusungula isichema esijaje ukukhulisa komnotho ngeofisini kamengameli. Siyokuqala ukuthi umbuso ungafukula umnotho na. Brian Mokgotsi urakela phambili nokuba indaba ekhulunywako. Usomabhizinisi weTlhagwini iTshengalanga lo ukhupha ingonyuluka. Nakakhulumisana neSABC uMokgotsi ugandelele ukuthi yena useselunga leANC ngokupheleleko. Uphikisa inkulumo kaNobhalazo Mbelele weANC uFikile Mbalula ethi uMokgotsi akaseselunga lehlangano le. uNobhalazo Mbelele weANC uFikile Mbalula uthi uBrian Mokgotsi akaseselilunga leANC. uMbalula uveze lokhu ngempela veke nabekaphendula imibuzo mayelana nobujamo buka Mokgotsi ehlanganweni yeANC. Kulandela insolo zika Mokgotsi zokuthi uthindana nobelele sobuhleliweko ezivele ekomitjhinini kaMadlanga. uMbalula uqinisekise ukuthi uMokgotsi bekazenzela yedwa izinto bekazenza begodu ihlangano le ayikazi ukusekela abantu ebathindana nezenzo ezimbi. He sent me a message. I don't know where does he get my number. I don't care. I won't respond to him. He's not a member of the ANC. He's not. Nanyana kunjalo uMokgotsi uthi amagama akhulunywe nguMbalula ngaye awasiliqiniso ngombana yena uselilunga leANC ngokupheleleko begodu uthi
ukulungele ukuyokuvela phambi kwekomishini kaMadlanga kuye nekomishini yeParlamente ephenya izwangobatsho yokucabhela kwenelelesi kezepolitiki ekambisweni yamapholisa nakezomthetho welizwe li. UMokgotsi uyazilandula zonke insolo abekwazona. But let me confirm something to you. I'm a member of the ANC in good standing. I have also, attempted to send you some proof that my membership only expires at the end of October. Umxozululi wezepolitiki uBongani Mahlangu uthi uMbalula noMokgotsi kufanele baveze ubufakazi obuphathekako obuzokusekela inkulumo zabo eziphikisana kwezi. Now we are seeing conflicting statements. I think one or both of the parties must then provide the necessary evidence. UMokgotsi urakele phambili wathi batsho umsebenzi bekawenza ngaphakathi kwe-ANC ubewenza ngokuzinikela njengelinye nelinye ilunga le-ANC. Umndeni womzenda weSouth Africa ezweni leFrance unathi Mthethwa uthemba ukuthi uzamngqwaba ngosonto esiya kwelo. Umthethwa ubhubhe ngemva kokwelaphasi hotela yintizi ezima-22 eParis evekepheleko. Umndeni uthi ilanga yokungcwatshwa ngalo lingajuguluka kuzokuya ngokuthi aphela nini amalungiselelo okumbuyisa nganeno enziwa eFrance. Umthethwa ubhubhe neminyaka ema-58 ubudala. Usuku ebelukelwa bukwa umndeni wonke okhona ngale nokhona la ekhaya beke kwabukeka usuku lwangesonto ukuthi isonto lona leli njengoba kumsomluko kuke kwabukeka usuku olukanjalo ukuthi umcimbi wakhe ngase kwenzeke ube kuleli sonto uma kungashintshanga lutho ngokwenhlelo zokusuka ngale ukuthi eze ngapha eSouth Africa uma kungashintshanga lutho umcimbi uzoba ngesonto. Lithuliselwe uLesithathu icala lokwetshwa kwemali ezingidigidi zamadola eAmerica eplasini kaMengameli uCyril Ramaphosa iPhalaphala. Lokhu kunjengombana kuzokuragelwa phambili nokufumana ubufakazi ecaleni eliphakathi kwecala obuyokwethulwa msola wesine. Omunye ufakazi uthi ukatelelwe ukuthi atlikihle istatement samapholisa entweni angakhanga yenze. Lilanga lesihlanu ekulalulweni kwecala langomhlolanja ngo2020 lokwetshwa kwemali pheze ezingidigidi zamadola weAmerica eplasini likaMengameli okubekufitshane khulu. uEmmanuel David, uFlorina Joseph nomfowabo uNdilinaso Joseph baqalene necala lokurera ukweba. Abanye abofakazi bombuso baqinisekise ukuthi uFlorina Joseph usebenze kwesikhatshana njengomsizi wendlini eplasini likaMengameli ngesikhathi imali le ifihlwa ngaphakathi kwesofa ekumbeni engasetshenziswa khulu eplasini eli. Icala elingaphakathi kwecala livezwe ngemva kokubana ufakazi wesine wombuso athule ubufakazi obuthi akhanga atlole ubufakazi obuthulwe ngaphambi kwekhotho. Yes, the thing that I'm saying is regarding the statement, because when I got arrested when they took me, okay, I went with these white people and then I was assaulted. This is what I'm saying, that I didn't make a statement. Ufakazi kulindeleke ukuthi arage nokwethula ubufakazi ecaleni elingaphakathi kwecala ngelesithathu. Umbuso uthi uthemba ukuthi ikhotho izokukhupha isahlulelo esivumelana nabo ngombana ufakazi lo akafuni ukukhuluma iqiniso. The witness was testifying against the statement that he submitted to the police earlier. So far, we were started with trial within the trial in order to determine whether the witness will be truthful to what he gave to the police. Umsolwa ulila ngokuthi utoliki wekhotho akhange abufunde ngendlela bungakhona obunye ubufakazi. This matter does not only involve this witness who is under oath now, it also involved the three accused. It is important for them to hear and understand what is actually being said. Ikhotho ikhuphe isiqondo sokubana imbiki indaba zingabaveza ubufakazi bombuso. Kuthuliselwe kusasa ukulalelwa kwecala likaSoplasi uZakaria Olivier nobekasisebenzi sakhe uWilliam Musoda ikhotho ephakemeko yePolokwane eLimpopo. Igcwetha lika-Olivier libawe isikhatshana sokukhuluma no-Olivier ngaphambi kokuraga kwecala. Lihlele nokufumana umbiko wesigidi kumhloli wengidi ozijameleko. uRudolph de Vieto solwa ngokulahlela ngeogweni emfariki isithumbu sikaMaria Makgatho nesikaGudzayi Ndlovu sabofakazi bombuso. Biza bofakazi abama-22 bona bazokwethula ubufakazi ecaleni eliraga kweli. Umbuso uveze bona sewukulungela ukuraga ngecala
lokhu kwenzeka nanyani igcwetha lika Olivier lifaka imbawo esifaka ukubawa isikhathi sokukhuluma naloyo amjameleko nokucedelela ngesibawo sakhe. Igcwetha lifuna isazi sengidi sizokuhlolisisa umbiko wesigidi owenziwe emapholisa. We received the normal disclosure of the docket. Then thereafter, we engaged with the state for them to provide us with the physical ballistic, let's call it projectiles. Those projectiles were considered by our experts in conjunction with the SAPS. They were all present. That happened 2.5 weeks ago. Then thereafter, we received our report from our experts. We re-engaged the state in relation to information that we require. Umbuso ufuna icala lithome nanyani igcwetha likaMsolwa lifaka imbawo ezi. This issue of SOP only emanated after their expert analyzed the exhibits. So the state does not know the relevancy of that particular SOP that they need. And I think this is going to delay these proceedings. Umsolwa wesithathu uWilliam Musora uthweswe icala lokuhobela ukusebenza komthetho nokuphula umthetho maphandle. Nakusenjalo amacala athweswe umsolwa wesibili uRudolph de Wet akhocisiwe ngemva kokuthi ajuguluke waba ngifakazi wombuso. Zisakhona indaba mbukela zakuphunda zonke kanti ziyatholakala ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Babalwa ngenkulungwane abantu abakhambele umnyanya waqobe eminyaka wekwendebele Spin Fiesta e-showground yakwamhlanga eMpumalanga. Abantu abatsha nabosomabhizinisi abasakhasako bathi iminyanya yokuzithabisa namaphaliswano wezemidlalo zifukula umnotho ziragena umhlago emalokishini nendaweni zemakhaya. Umnyanya lo udosa abantu abavela emfundeni ngemfunda kunye nabavela emazweni abomakhelwana bethu abafana naboLesotho, iBotswana namanye. Siyeli sabona lokho umdlalo wabantu ababandulweko yeke kungabi nomntu ulingako. Bika indaba we SABC uComfort Masombuka sihlanganisele nakumbiko. Zinkulungwana zabantu ezivela kude neduze ebebabuthene kwamhlanga emnyanyeni waqobe eminyaka kwaNdebele Spin Fiesta. Bonke njalo bancamela ukubukela ikariso mraro yenkolo yezibethi isizunguzungwana kuChitayere kusalumsizi. Umhlelo umnyanya lo nomdlalo lo umsweswe esikhosana nayo ngomunye wabachayeli benkolo yezi. Uthi umdlalo lo nomnyanya lo ufukula umnotho uvule namatohwane ebantwini abatsha njengoba nobujamo bezinto bubumbi nje kezomnotho. In terms of economy, imali engenile rehe ethembisile. People batourile from outside of our province beza la bazoletha umnotho lakithi. Abosomabhizinisi nezakhamuzi bathi babethinala nakunje. Isilethela abantu abahlukahlukile endaweni yangekhethu and then nathi iyasithuthukisa ngokomnotho. Siyathokoza ithubeni njengaleli nathi lingaqhubeka iminyaka yonke. Sithengisa ama-ribs, inyama yenkukhu. Bakhona nabavela kezinye imfunda ngitsho nabavela ngale komkhawulo. All the way from Leidenburg. My brother, I'm always enjoying the event in Komhlanga. You know, spinning brings us together. Ngisuka ePitori ngize kwaSpin CS namhlanje ngihlezi ngiza unyaka nonyaka ngitangilali sidabula unyaka ngokuthoma ngoOctober. Representing Mavothelane mara wala nede mamhlanga awesome massive bride. Iningi labantu abatsha baba bazobumnandi nobuhlo obungalinganisekiko obenzeka lapha. Sithokoze Msweswe, sithokoze Sikhosi, sithokoza kakhulu kumnandi. ZKSF kumnandi, siyathokoza ngeshow emnandi. Sithokoza somnyaka senzela umnyaka omnandi kwaNdebele. Sisuka ngale ngesiyabusa sihlangene sibaNdebele sibaneki. Umnyanya lo omnandi kakhulu sithabile la abantu bonke bajabulile. Kanti abanye bathi bakhanuka ngathana njengoba ungqongqotjhe wezemidlalo zokuhwara namasiko uGayton Mackenzie aveza indaba ukuthi imidlalo efana nale ngathana ingathuthukisa begodu yenziwe ibe semthethweni. Lezi ngezinye zendawo ekufanele azibekele phambili namkha zibe liqalo ntanzi. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngwamhlanga eMpumalanga.
Ihlangano ezijameleko etsheje indaba zengidi iFosa ihlabe kumbi isahlakalo sokudunyuzwa kubulawa abantu esenzeke ezithobeni eBronkhorstspruit yakhombela ukuthi kuqiniswe zokuphepha endaweni zokuzigedla begodi bathathelwa amagadango abantu abasebenzisa ingidi ukulimaza abanye abantu. Lokhu kuza ngemva kubana kudunyuziwe kwabulawa abantu abahlanu kwalimala abasithandathu. Amadoda amabili nakaza kufika dumuza abantu ebebaziditshele endaweni yokuditsha ngosonto ekuseni. Kukholakala ukuthi abasolwa bafike bafuna isigidi komunye umuntu bekaziditshele ngemva kwalokho kwaphihuka irawurawu abantu baphuma sele babaleka. Uthothi makafuna lomunye futhi azange asafuna ukwazi ukuthi udubula ubani ushiya bani wadubula kwasani sekadubula kuphela sonke sesilele phansi uthe makahamba sithi sonke siyabaleka. Umngani kamama mongijamisa wathi wayi ubaleka ngithi mina uyabona na ukuthi kwenzakalana athi ngeke ubaleke ukumancane kulele phansi. Ihlangano ezijameleke etsheje indaba zengidi iFosa ikhombela abaphathi bendawo zokuzigedla ukuthi baqinisekise zokuphepha ukukhandela ukuthi inilelesi zizingenela umathanda endaweni zokuditsha. Amapholisa athoma ijima lokufunana nabasolwa kanti iphiko eliphenya izehlakalo zokubulala nokugcekeza liphenya amacala amahlanu wokubulala nasithandathu wokulinga ukubulala. Asicale umbono wakho mbukeli ngendaba ephela kule nakuyalandela. Nami ngisho njalo angeke phela uthi uyafika uzoyijabulisa endaweni bese usuyithola usudubleka ngendlela ongayiboni. Abantu bama-tavern fanele baqinisekise ukuthi baba nama-security akhuthuza abantu eminyango kube nabo nogada endaweni zokuditsha. Nethi ngiye ukuthi abanikazi bama-tavern abafuna ukubhadala abafuna ukhipha imali. Uhulumeni naye makaqiniseke ukuba ezinto ezi zikhuselekile ajikeleze ezihlola. iFosa ifuna usihlathulula kwangayona iyasebenza namkumthetho wayo kuthecha kanti iseyenziwa ihlekelele vele eBronkhoro le emva kwalokho ithula ithi du. Aske wona tavern babanganexesha lokuvula baba nexesha lokuvala kuba yonke lento yenzeka pipe suku lapha siditsha khona lapha etshwaleni lapha kuna CCTV kuna security kuna nakunani uya ngerisk life yakho nabakufunako bazokuthola. Mbononke umbukeli SABC ayizokuthwaswa umlando ukuziphendulela kombono umbukeli. Ezimali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Siloshisile ekhaya ngomvulo akhe siqalele ukuthi bunjani ubujamo bakho bezulu naka amathuba wezulu ngaleke ngejingalanga Kapa ukuchinga lapha ke endaweni zangale ngeGqeberha na uthi uyaqala ke isifunda sangaleke ngeNorth sisithola ithuba lezulu nge30% na uthi uyaqala nangapha ngeGauteng njalo nesifundeni sangale ngeMpumalanga khona ke nge60% siboneni lapha nomoya urabhula isifundeni sangale ke ngeKZN naka amathuba wezulu kodwa kusasa endaweni yangale ngeCape Town nge30% livulile maphakathi nenaga kuthi ke ngale endaweni zabophulukwane atholakale amathuba wezulu nge30%. Siyokucalela ke ukuthi ngobusuku obu sithole siphi isilemukiso lapha kunomoya endaweni zangale ke ngeKZN lapha ke umjijo uduma kumbi endaweni zangeMpumalanga kuthi ke lapha eCape Town kube nomoya onamandla wenza ukuthi ilwandle libe bukhali. Siyakusudu kanjalo ukwazi ukubona ukuthi kanjani amazinga okushisa isifunda sangeGauteng sibonakala ke sifuthumele ngemva kwamadina kamnandi lapha ePitori ke ngakuyachisa ke khona nge30 degrees Celsius. Impumalanga ke angithi lapha isifunda sangeLimpopo sithi ukuchisa pheze sonke kusebheka sifort nephulukwane
la akufuthumele khona nge-27 ngemva kwamadina. Impumalanga nayo ke ipholile lapha kubo Carolina kanti ke lapha kubo Mhlanga Malahleni Middelburg futhumele kamnandi bo-24 lapha esikhukhuza ngakuyachisa nge-29. iKwaZulu Natal ibonakala ipholile lapha eDurban nalapha ePort Shepstone neKokstad kuthi ke ezinye indawo ezifana nePietermaritzburg nalapha eMnambithi kufuthumele. eMpumalanga Kapa ke ipholile endaweni eziningi lapha eGqeberha kufuthumele nalapha kubomthatha siyocala lapha ke isifunda sangeJingalanga Kapa kumakhaza imini yonke lapha eCape Town nalapha kubo Cape Agulhas kuthi ke ezinye indawo sibona kuyafuthumala lapha ke esifundeni sangeHlagwini Kapa kumakhaza kuseni nebusuku kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi siyaphola lapha eSutherland nge-20 kuthi Uppington yona ke ifuthumele nge-27 le yake iFreystata ebonakala ifuthumele nayo ngemva kwamadina sekusekuseni lapho kunomoya nangawo uyahlaba lapha ke esifundeni sangeNorth West kokugcina sibona lapha isifunda sifuthumele siyangokuchisa endaweni eziningi Rustenburg nge-32 kuthi lapha eMahikeng nge-31 sibona negodi ngesikhathi esilandelako Dido Sasa zikhona indaba zeSiswati ngesikhathi esifanako. Kanike akhe semkhanukeje ngenthombe zomhlubulo kakhanyisile Ndlovu kaSomakhawula. Yokubongile. Thank you.